Seruput. Ini dia si Jali. Lah Mat, ini kagak bunyi-bunyi Mat. Mat, loan banget bocah. Apa sih ya? Gue main gitar kayak gini nggak bunyi-bunyi. Betah aja orang gue lagi Kayak nonton orang film. Kayak orang-orang luar. Lagi udah malam begenjring aja. Kan gue bete banget Mat, gitar mulu, lo handphone mulu, YouTube mulu, lo tonton. Gue lagi nonton film. Film apaan? Banget. Udah lo gak perlu tahu, udah lo begenjring aja malam-malam. Bete Mat, kenceng kapalan tangan gue lama-lama. Hari apa ya Mat ya? Hari Kamis. Mat. Malam Jumat, bener emang kenapa? Ya, emang kagak tahu sih. Hah? Malam Jumat. Bentar, banyak nyamuk nih sialan nih. Apa emang? Lo kalau main, kita bareng-bareng dong. Gue pakai celana pendek, lu celana pendek. Lo kalau begitu jatuhnya curang. Kok curang gimana sih? Lo enak gak dinyamukin nih, kaki gue dari tadi nyamukin nih. Nih gue pakai jaket nih, pas banget tengkok gue yang dinyamukin. Gimana kagak kesel? Baju itu identik sama orang yang pakai. Kalau orang yang bantet, celananya bantet, pendek. Apa hubungannya? Oh, lo body swimming. Lo body swimming jatuhnya. Body swimming. Body swimming, orang berenang lo body swimming. Body shaming. Tentang lo jangkung, gue tahu lo baik dikasihnya apaan? Rebung. Ya rebung. Bambu muda lo dikasih, makanya tinggi banget lo sekarang. Ih, malam Jumat Mat. Emang apa kalau malam Jumat? Emang lo kagak tahu? Kagak tahu kenapa? Di sini ada setan minta duit. Duh, ngaco aja lu. Setan minta duit lah segala. Lu jangan macem-macem aja lu. Emang nih malam Jumat nih. Cuma gua nggak tahu malam Jumat Kliwon paling apa lagi nih. Ya, selamat. Lo aja nih bawa gorengan aja habis. Siapa yang ngajarin? Lu. Lah, Dah, gua. Lu. Emang apa kalau malam Jumat? serem Mat. Serem kenapa? Lu masih takut-takut aja. Serem Mat. Jangan begitu. Emang apa sih? Lu kan anak pengajian. Iya. Ya elah masih takut aja. Tapi kalau misalkan dikumpulin sama muka, lu takut Mat. Ya elah lebay lu. Ih, Ganggu aja gua lagi main film. Udah lu pokoknya jangan takut. Ini malam Jumat emang sama aja, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin sama aja. nah kalau malam Minggu jatah gua tuh. Ngapa emang? Keren deh. Gua elah sombong banget. Udah lo, pokoknya lu jangan takut deh. Santai aja. Heeh. Lu kan ngaji, Iya. lu kan sholat. Heeh. Udah jangan takut begituan. Tapi serem Mat. Serem. Takut. Serem apa sih lu? Udah nggak jangan takut. Lo kalau datangin gue kagak tahu. Lo nonton YouTube aja sih Mas. Ya udah gua nonton film aja. Ngaji udah kelar belum ya? Aduh, belum kelar lagi. Gua udah lupa lagi ngaji. Bos kapan aja kali ya? Kali ada anak ini. Tuh kan gua kata juga apa, bener kan dia di mari. Weh, Mat, Pli. Jal. Bener banget lu dari tadi lu di mari. Baru. Oh, lu sakit banget ini. Tadi. Hah? Baru tadi. Oh, tadi. Lo mana kelimi banget lo. Itu kemarin. Elah. Weh, Mat, Pli. Hah? Lu udah tahu ngomong. Apaan? Oh no. Isi ngomong, gua ngomong. Apa sih? Matiin dulu, matiin orang dulu. lagi nonton film. Matiin. Bu, rokok ditebar udah kaya lo. Akhirnya tadi gua ini Kaya gua. banget. Gua lagi ngomong lu, tar dulu. Sayang kan ini. Sama tuh ini. Tapi bukan lu. Udah barin. Ah, gua ngomong dulu ini. Emang apa sih? Emang apa? Udah tahu belum pada berdua. Apaan? Isu yang kemarin Nono. Apaan lagi? Tadu. Nanti. Ini jangan-jangan sama mama gue yang tadi. Coba kita dengerin dulu dah. Apaan? Yang Apaan kata Po Diba sono. Yang Po depan. Diba, iya. Dia Lah. ngomong sama gua. Kenapa? Katanya ada setan minta duit. Tuh kan, saya minta duit kepercayaan sih lo. Sama aja kayak dia, kelakuan lo sama aja. Kayak bukan anak pengajian lo. Tahu gua mau bikin nonton film aja udah. Bukan begitu. Mat, lah. Kalau datang kan takut juga ini. Ih, serem. Ih, Susah kalau dibilang di mah. Oh,
Katain aja ntar kena ketumpuan muka baru tahu rasa. Malam Jumat Pli ya. Malam Jumat ini. Kan gua gak punya bini. Belum punya bini. Bukan begitu. Apaan? Bener ini. Lah ini ada air. Orangnya bukan itu maksudnya. Sepi bener. Serem banget ya. Serem kan? Serem. Katain aja kalau disamperin lo, Mat. Ngomong si Japra mana ya? Lah iya tuh. Oh dia kemana itu? Biasa lo japrak bareng berdua. Gua ngeri dia disamperin duluan. Ya, mana itu? Nggak mungkin dia disamperin duluan. Masih gak Tahu. Lah lo enak pakai sarung, gua pakai gitar. enak lah, lagi lu bawa sarung apa kalau nongkrong enak kan? Kalau pakai sarung begini. Karena kampung lu. Emang apa sih? Siram. Iya, Apa ngomong lu nonton aja sih. Apa? Ini lagi ngomong. Lu asal ngomongin setan mulu. Bukan Kan gue jadi udah debar-debar nih, hati gue debar-debar. Jatuh cinta nih lu debar-debar. Gue kagak demen, gue demen ngomong gituan. Kan Gak gua percaya Bukan gue. gitu masalahnya. isu udah banyak orang yang ngomong. Jaga-jaga kita waspada, apalagi malam ini malam Jumat. Gue kagak percaya gitu-gituan. Gue kagak percaya. Yakin lo nggak percaya lo? Yakin banget. Samperin lu. Ketumpuan muka baru tahu rasa lo. Ada duit kan lu? Ada duit gak? Kagak ada sih. Kagak ada sih, kagak disamperin kali. Dia tahu setan minta duit. Namanya juga setan minta duit Lagi kan. lu ada aja berdua gosip. Setan lah minta duit, lu ngaco aja lu berdua. Ya namanya isunya begitu dari Pok Dibas di sono. Yang namanya setan, yang namanya setan. Kan saya Nih, begitu. Udah setan gitu doang. apa itu? Lu minta duit. Itu apa coba? Ngaco. Gimana coba? Kalau setan begini, begitu apaan? Setan apaan? Itu gitu. tuh, Ini nih. Yang namanya setan ya begitu lu deh. Enggak ada. Bang Anjing. minta duit kagak ada. Udah loncat-loncat doang. Kita harus Pocong. waspada. Kayak pocong gitu. Iya, lu segala kuntilanak minta duit. Buat anaknya beli susu. Ya sampai Ngaco tahu. aja. Bukan begitu. Lagi kesian banget. Kagak, Ya Bud. elah ilallah. Kita kudu jaga-jaga aja apa dia minta duit. Bang, minta duit dong. Oh, kita kasih rokok. Enggak ada. Adanya rokok. Mau gak gitu kali ya? Ah, kagak. Jadi Setan lah kebelit utang minta duit lu ngaco Dia nggak aja lu. percaya, belum aja ditumpuan. Nah, emang gua nggak percaya. Ih, serem pokoknya gue gak tahu deh. Serem. Dah, bocah pada kemana ya? Mamat, Jali, Kipli, gue cariin di masjid pada kagak ada. Bukan pada ngaji tuh bocah. Jam berapa sekarang? Cet, jam 11. Pada kemana ya? Dicari apa ya? Cari dulu dah. Set, tumben banget ya. Hawanya kagak enak ya. Ih. Nyanyi dong. Tawa mulu lo. Nyanyi dong, nyanyi. Lah, japra tuh. Lah iya, udah Japra. Ngomong-ngomong, dia tahu kagak ya? Isu yang tadi yang kata Modiba. Lah, tahu. Tadi nih. Weh, Apa sih? Japra datang. oh, no, Japra. Udah biarin aja. Mau kita sambut pakai rebana. Lah, tempe kok kata. Kayak nganten. Lagi orang ini Kagak. segala ngasih tahu ke gua. Masih gue temen datang itu. Cara gua biarin dia datang aja. Nggak perlu. Masa mau kita sambut? Kalau ngasih tahu susah itu sudah. Emang gitu emang. Bet banget itu ada japra ya. Iya, dia tahu kali ya? Kagak kali. Ya, Polos banget sih, enggak tahu dia. Kayak anak KBG 16 tahun. buset. Kagak. Bener dia polos banget emang. Dia bener pakai sarung sama peci. Kayak Haji Magak. Apaan aja Magak apaan? Oh no, Haji kesana kagak kesini kagak. Itu Haji Magak. Di Magak. Iya. Ngadi-ngadi aja lu. Aduh ilah, ya Allah. Japra datang. Apa sih nyolek-nyolek aja? Mari tuh dia tuh. Mari tuh. Iya, pada ngaji nih. Bukan pada ngaji. Loh, gue iya. cariin. Haji. Sepi banget musola. Emang malam apa? Malam Jumat. Iya, gue lupa kali. Oh iya ngaji lu. Maaf. Gue pakai sarung ngono lupa tadi. Bukan pada ngaji loh.
tuh? Sahare. Sahara kali, Sahara. Share. Oh, share. Jangan Jangan lupa di share juga ya. Ya. Salam. Satu, dua, tiga. Serupu